Kibor ke National Highway Authority of India kelanang ya cekmat ban shimi kilat kelenti ban sedang no ya kejing tay temai ya kejing king doar ksut keberan Shillong bypass bat akasinong umroy nongra. Hadian bagani kejing king kala senjor bat bu jengmai kinong let nongwan bat kamtam ya kejing ya jengki kali bakit mar ke bakya palat ya ke arpo metric ton. Laban kedau hang ne bahalor kejing syong senjor jongani kejing king doar ksut kala bu skadai e ha kejing ma ya kalet kawan jengki breu bat ya jengki kali. Bat kumta kibor sorkar kila IT bat patha eka National Highway Authority of India ban shim jingkit kle kumno ban maramot ni bantai thamai ke jingkiang ha ka balarai ru bantai ke jingkiang nar ke bathamai ya ke ban IT kibor sipai ban pendap hapok chitayo halur ke jing patha jong sorkar jela kibor ka National Highway Authority of India ha ka pratarek u nai no pra kila penlong ya ke jing de jurep bat ke jing toket ke bakhat do shwa ban sedang no bantai thamai ya ke jingkiang Hakabalidan langru ki officer jong ka Meghalaya Energy Corporation Limited banerai helor kejing weng ya kejing penthut jong kinar elektrik kibala ban penthut ya kejing tei ya kejing kiang ka batmai hagani kejing jurep nak leng kibor ka National Highway Authority of India lawan do deputy project manager ka ban kaliang ka MEECL lawan ban mi do SDO rengkat kejing dan lang orang ba snong ko omroi nongra ke bletai benia halor kejing penkan ria kinar elektrik nagani kejaka ya kebatmu ban sedang ya kejing pentemai ya kejing kiang. Hadin kejing jurep kibor ke MEECL kila ko ngo ban kejing trelang bat kibor ke National Highway Authority of India ban weng ni ban pen kedria kinar elektrik na kejaka kabadon syaka weipat. Bat ikeni on la ban le tat hadin bagi bor ke MEECL kinyo kejing tho na ka National Highway Authority of India. Ketuk surface yang bridge mula suban repair. Te ki kat kami tu batai kena hai ki ang ba ya ketuk foundation kal dang plan. Te ki ang kan simple man riu banai ban sedang ban senai ketuk. Tang temporarily pada kadang ka dakoi kalat kalan tiga jongki ka ba ki atai abot ki sipai pemno ban senai within hakiki ang within naman kada ya kata ngamla ban ong exactly la no kate tamba kata hi diga jingtip jangan ba ya kata bridge ki am betem kin hab snai temporary namar ba ya kan ni ka bridge ka batma ka topping dan ya kata ka kecaka banyak kalau ka bridge mah kata mala ya kata kena hab ki ban snai